n'umujinya mwinshi AFC M23 isoha itangazo ry'agahinda n'akababaro bijyanye n'uburangare bwa leta ya Kinshasa bwatumye ibirombe byinshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bihitana abaturage benshi cyane nk'uko tugiye kwibagezaho mu ngero zigera kuri 15 AFC M23 itanze y'ibirombe byakomeje kugenda bigwamo abaturage b'inzirakarengane mu bice bitandukanye by'igihugu ahakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu buryo bwa gakondo. Nitagazo rero rikomeye cyane AFC M23 ishyize hanze. Ngiye kuribagezaho nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, reka ndibagezeho uko ryakabaye. Ihuriro Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 mu mpine riragaragaza umujinya ukomeye ku myitwarire idafite inshingano ishingiye kuri politike kandi iyobya rubanda y'ubutegetsi bwa Kinshasa, aho kwemera kunanirwa kwabo kumaze igihe kirekire mu micungire y'urwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ubutegetsi burimo gushaka kubyaza inyungu za politike impanuka ibabaje yatewe n'imvura nyinshi yibasiye ibirombe bikorerwamo ubucukuzi gakondo bwo muri Rubaya. Aho kugaragaza ituze n'impuhwe ku miryango yabuze ababo, abayobozi ba Kinshasa bahisemo kuyobya ibitekerezo by'abaturage kugira ngo bahishe amateka maremare y'uburangare bukabije mu kurinda umutekano w'abakora mu bucukuzi gakondo bw'amabuye y'agaciro. Nyamara ukuri kurigaragaza amateka akurikira agaragaza neza kunanirwa kwagiye gusubirwamo, imiyoborere mibi n'ingaruka ziteye ubwoba zatwaye ubuzima bw'abantu zituruka ku micungire mibi y'ubu bucukuzi. Icyambere bavuze ku ya 7 Nzeri 2015 ikirombe cya Mabaya Okatanga isenyuka ry'ikirombe gifunguye hejuru, abacukuzi 13 barapfuye. Urugero rwa kabiri batanze ku ya 8 Werurwe 2016 ikirombe cya Kovu Luaraba isenyuka ry'imbere mu kirombe, abakozi 7 barapfuye. Ugushyingo 2016 Tenke Fungulume muri Luaraba isenyuka ry'ikirombe gikorerwamo ubucukuzi gakondo, abacukuzi 13 barapfuye. Ukuboza 2016 ikirombe cya zahabu cya Makungu Fizi muri Kivu y'Amajyepfo isenyuka ry'ikirombe gikorerwamo ubucukuzi gakondo, hapfuye nibura abantu bagera kuri 20. Mu Kwakira 2018 ikirombe cya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo isenyuka rikomeye mu bucukuzi gakondo, hapfuye abantu nibura 37. Tariki 26 Werurwe 2019 ni yabibwe muri Kivu y'Epfo isenyuka ry'ikirombe cya Casterite gikorerwamo ubucukuzi gakondo, hapfuye 14. Tariki 27 Kamena 2019 ikirombe cya Kovu Luaraba isenyuka rya kabiri kuri uwo mwanya nyine, no kuvuga ngo muri icyo kirombe hapfuye abantu 43. Tariki 2 Ukwakira 2019 ikirombe cya zahabu hafi ya Kamene ni muri Maniema isenyuka ryabereye mu bacukuzi gakondo, hapfuye nibura 22. Tariki 14 Ukuboza 2019 ikirombe cya zahabu cyandiyo muri Turi inkangu yibasiye ahakorwaga ubucukuzi gakondo, hapfuye 24. Muri Nzeri 2020 Kasongo muri Maniema isenyuka ryinshi cyangwa isenyuka rihambaye mu bucukuzi gakondo, hapfuye 3 ahantu hamwe naho 9 ahandi mu cyumweru kindi. 11 Nzeri 2022 hafi ya Kamituga muri Kivu y'Amajyepfo isenyuka ry'umuyoboro w'imbere mu bucukuzi gakondo, hapfuye nibura abantu 50. Gicurasi tariki 22 2021 hafi ya Bondo muri Bazuwere inkangu yibasiye ubucukuzi gakondo bwa zahabu, hapfuye 12. Tariki 7 Kamena 2022 hafi ya Chikapa muri Kasayi isenyuka ry'umwobo wacukurwagamo diyama mu bucukuzi gakondo, hapfuye nibura abagera kuri 40. Tariki 14 nako ku tariki 4 Gicurasi 2023 ubwo ni urugero rwa 14 twe tugezeho. Ku itariki 4 Gicurasi 2023 Nyamukubi na Bushushu inkangu zikomeye zibasiye ahakorwaga ubucukuzi gakondo, hapfuye abarenga 500. Dukomeje kuri page ya kabiri bagize bati tariki 15 Ugushyingo 2025 ikirombe cya Kopa na Kobalti cya Kalando muri Luaraba
habayeho gusenyuka kw'inzira y'agateganyo yari yuzuyemo abacukuzi, hapfuye hagati y'abantu 30 na 40. Izo ni ingero 15 batanze. Bakomeje bagira bati hashingiwe kuri ibi byago bibabaje kandi byanditswe neza, ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bukwiye gukora isesengura rikomeye ryigenga kandi riboneye ku miyoborere yabwo, cyane cyane mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, imicungire y'imyuzure n'isuku y'imijyi, by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa ubu wugarijwe cyane n'imiyoborere idahwitse, kunyereza umutungo wa leta no gusahura serivisi za rubanda. Aho gushyira politike mu byago byibasiye abantu irubaya byatewe yewe n'imihindagurikire y'ikirere ikabije, ubutegetsi bwagakwiye kwemera inshingano ku makosa yabwo asubirwamo. AFC M23 ibabajwe cyane n'urupfu rw'abanyekongo bagenzi bacu bahatirwa gukora mu buzima bugoranye kugira ngo batunge imiryango yabo. Ingaruka itaziguye y'imiyoborere mibi ya Kinshasa idatanga imirimo ihamye cyangwa amahirwe y'ishoramari, bigatuma urubyiruko rwinshi rujya mu bikorwa birimo ibyago byinshi. Muri iki gihe cy'agahinda gakomeye, AFC M23 yihanganishije byimazeyo imiryango yabuze ababo kandi yongera gushimangira ko iri kumwe n'abaturage bose bagizweho ingaruka n'iki cyago kibabaje. Nk'ikimenyetso gifatika cy'ubufatanye, AFC M23 yafashe inshingano zo kwita ku bakomerekeye muri ibi byago, aho abarembye kurusha abandi boherejwe kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Goma, kandi irafasha mu gushyingura mu cyubahiro imibiri y'ababonetse. Mu gusoza, AFC M23 yongera gushimangira ubushake budacogora bwo gukomeza no kongerera imbaraga ubukangurambaga bwo guteza imbere imibereho n'imikorere mu bucukuzi gakondo bw'amabuye y'agaciro no guharanira umutekano, icyubahiro n'iterambere rirambye ry'abacukuzi mu gihugu cyose cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikorewe i Goma ku wa 2 Gashyantare 2026. Lawrence Kanyuka, umuyobozi w'ishami rishinzwe itumanaho, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane, ni itangazo rishyizwe hanze na AFC M23 nyuma y'amatangazo atandukanye ndetse n'ibiganiro bya Patrick Muyaya ndetse n'abandi bayobozi batandukanye ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje gushinja urupfu rw'abantu barenga 200 bapfiriye mu ihirima cyangwa mu manuka ikomeye cyane y'inkangu yaguye mu kirombe cya Rubaya gicukurwamo Kolta, aho abaturage barenga 200 bahasize ubuzima. Imvura yari yaguye nyinshi, ariko leta ya Kinshasa ikaba yatangiye kubigira ikibazo cya politike, igatangira gukora ibiganiro bitandukanye. N'ubu tuvugana hari ikiganiro Patrick Muyaya ari gukorera kuri RTNC, ndaza kukibagezaho nikirangira, aho ari kugaruka ku byabereye muri Rubaya ndetse n'ibindi bitandukanye bakomeje kugenda bitwaza bya politike. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane. Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bageza amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru ndi kubagezaho akaba yibanda ko ari kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Rwanda, i Burundi, no kuvuga muri Garegio, mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku isi hose. Politike by'umwihariko niyo mbageza hano kuri Pilot News TV. Mukomeze mbane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro. Ntibagire gukanda subscribe.